kwa mulithiria wa Meru TV Alhamisi eku nitite na mbere boya iri tariki 27 mweri wa Novemba mwaka 2025 kanko watu weni kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Teri Mbabu na tukiambiria nteto cia tuna wailiona ni mwa muthende na wakuromba kura cia mbunge kiresi mbunge kia mbere North County ya Embu no wete ithurano ni bietite na mbere boya na ari na wetikino ka mbunge wa icio mbunge kia mbere North ni miari wa Zimbaru ni CS Ruku na kinyatongeire ba meneria bunene rutere ruria na thirikari batongoretwe ni Rigathi Gachagua. Wananchi na wasupporters wangu tuendelee kudumisha amani, tuendelee tunajua tumeshinda mikutano zetu zote, hakuna hata siku moja kwa mkutano yote na nyingi zimekuwa kubwa, mmejionea. Hakuna hata siku moja kumekuwa na tukio lolote ambalo lingehatarisha maisha ya mwananchi, lakini kwa opposition mikutano yao yote, haswa baada ya huyu Rigathi kuja, amekuja watu wamechapwa, tumelipa bill za hospitali. Saa hii tukitoka hapa tunaenda kuona mwenzetu, tumbebe tumpeleke polling station yake, alivunjwa mguu na goons wa Rigathi kwa kanisa. So sisi tunadumisha amani na tunasema kwamba wananchi wangoje jioni wakiwa nyumbani. Mimi nitatangazwa na vile mnatarajia kupata kiongozi bora, Mungu amejibu maombi yenu. Hakuna wafuazi wetu ambao wanaonga watu. Tunahakikisha kwamba kila polling station kura zinapigwa vizuri na kila Mkenya ama kila mtu ambaye ako katika eneo hili Mbeere North ako na haki ya kuenda kwa kituo na kupiga kura kulingana na vile yeye mwenyewe anataka. Bila kushurutishwa. So we are saying so far so good, and let the process continue. I think everything is smooth. As you can see, people are coming in. Those who want to cause fracas, you can only cause probably 5 or so, and it can't yield any meaningful results out of that. And the people of this area hate chaos. We are calm people as people from this corner, and we hate and we don't like people who manifest such kind of hooliganism. Tutana mbele na nteto cia na wari speaker wa mbunge nene na Kenyatta General Justin Muturi na kinyetikiri tu mwanya bia kuringira kura kiresi mbunge kia mbere North County na ya Embu harawete uringi bwa kura ni bwetete na mbere boya. Along with water. Specifically here at Kavere Primary School, because it's one of those large stations, and I came to just witness how the polls is happening. And I must say that I am encouraged by the very, very smooth way things are going around here. So I want to encourage many voters registered here to come out. The poll is very smooth. It is a generally expected accepted practice in Kenya. What we call by-elections generally don't attract huge voter turnout. But you will see what I've been able to pick from here is that by close of day, we will most likely have something in excess of 50% voter turnout in this particular station. And with regard
kindly make your way to the place. The process is very fast, as I've seen in the other places that I've been observing. I'll continue to observe in many more places. So just want to make an appeal that those that have not made their way to this place, can they make your way here and exercise your democratic rights? It's your civic duty to decide who your next member of parliament should be. So far so good, I can't complain, and what I've noticed, particularly here, things are moving smoothly. Unless things turn out later, I must say that so far so good, and I must express satisfaction with what I've seen so far. But remember, it's only 8:30, so we'll never know, but we expect that things should move smoothly, because there's really nothing, no reason why people should fight or even cause commotion, because at the end of the day, it is your personal decision to vote whomever you choose to. So there should not be any reason why people should have reasons to resort to disruptions or violence or even suppressing the vote. I intend to visit more than half of the polling stations by the end of business today. That's more than 100. That's 134 polling stations. How about about 60 something? Yes, indeed. I intend to. Yeah. Right now I intend to go to quite a number of them. Yeah. Na tueta na mbere na nteto cietu ikundi mwanya mwanya kuma hisio mbunge kia Igembe South ni baurite mbunge wa Mwekuru kaunti-ini ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia kubatetheria na mbeca cia ngafu nikenda bakaomba kuciukiria kulukini baurite antu baraba terikire ikundi otonya ikundine nikenda bakaomba kugunika na mbeca cia thirikari. Egoro ibadhuranire ikundi baoyole babwethie nini certificate nikenda baunika na kintu kira thirikari kuona no ntukethira we na uti ikundine utebio wona no gotura kuwa into bia thirikari bikuriwa no utebio kare o no ntuti ikundine no ntukethira uti ikundi kiri registered utumba kuona no mbike ndene thirikari endi ngwetia ekoro barabati ikundine baukume ikundine kenda bangunika na mbeca cia thirikari. Mheshimiwa Karambu Kailemia bado twekoro ntiwa na atulikane pio atwate njara au kumane na bautwe na antorene nikenda atutethia au angi kwenda kweta Mheshimiwa Karambu Kailemia na atuolelie twentiwa kurebo batie tunyana twana donini na iba kwenda support ya Mheshimiwa Kailemia kwa kwera buru tuolelie no tuolelie na metho yaku buruburu ya kiao kendo komba ogerie kuroba. Na tueta na mbere habunge kuma kaunti-ini ya Meru ni bawite ati bakawa tambaru kiama kia NOPEO kira kitongoretwo ni mubunge wa icio mbunge kia Tigania East Mheshimiwa Mpuru Aburi. Habunge babawite kiama kia NOPEO ni kionka kikithondeki ni Mumeru na miri yakio ni Meru. Arabawite baraba kuromba ite mwanya mwanya kutonya kiamene kia NOPEO. Mwandiki wetu wa nteto Adams Muturia wa Thirinja no banganitie ripoti. Rira twerekerete kithurano kia mwaka 2027 ciatha cia biama kaunti ya Meru cionekanite kumba kwithikiwa ta mukondo yongo yu mweru arabunge ba kaunti ya Meru bonthe 11 batongoretwo ni mukariritu Mugambire Ndekiri bonekanite kumba kwithira keba cia mabiono kumba kwithakia kiama kia NOPEO. Tusimame nyuma ya mjadala wetu. Sisi Meru tumesema chama yetu NOPEO. Kinya Rembe, kinya Imenti, kinya Tiania. Mimi nimezunguka kote. No pindoro no boto wingi kiama kimwe tutonya bunge ba Meru ba kiama kimwe ka NOPEO tuyo na opportunity economy ya bunge ba Meru duru kiama yetu tuona bunge kenda tuko na nafasi economy ya bunge bana tuona bunge kenda tuko na nafasi kwa mawaziri bana ma PS Kigomba ma CEO ma directors duru one of our own katu siku mileke tu jamani. Atwithire ntona kiama gitu twithire ntona kiama no tweta nyeruo uri thabe na ODM
weta kalenjini ibara yukiriu diye wete kamba na waipa abantu getule ikireko na kiendekena gereje kwe na kiraito na gereje kwendia basi la didiate munya gereje kwendia pia nywe didiate tubete keria nikiamage ya mporo ibo biba hapo to biba tuge siye baro ngamega mage ampo ayude baro ngamega mage ampo ije mwakana ne kwa tentango atia ikiamewe ne kwa tenyo mkuwe no biproraro inae na no jumbe wae no de que todo tena jumbe baka magreko ego eto atia ya que de que to kamwera ne yeku na ala yangu yeku mero tomo support kuringana na bunge babo witi barekeje komba kwithira bakimenya miru konje kineti na kiama kira bawatirite bobongwa bakiwa kumana na boba komba kwithira kwa thaka makeno peombaru nonto kiama ke PNU kumete ntere chanyire kiama kambas ntere chiembu na kiama keno pe kionga kiama kira kumpeta kwithira kibithirwa kaunti miru na mheshimiwa Mpuru wa Bori shika hapo kabisa kiama kiu kia nopeu igekirwe ni inya tukwelewa igekirwe mbio inya ito kwenda muntu moja waju pia elinga lwebwega yes ito kwenda muntu jawaju muntu fearless nonto nwambere tinya kuigwa nto bakiwa kinyabo ibakwenda bukwenda hata murumbi ura uchwagite kanda deputy president yo Kenya netekere twa kiguko gichwa ende gikethera kere gichwa kwa 2027 Ameru babu boliwa deputy president yo Kenya kethera leo ibo teke ya kende ke dora kendeke itu romansia wanta para udah wanta na biru tuh bukan minggu itu udah wanta nu kuliah di ukama ngombe ika ada di nage itu kama itu program promise enggak ya wanta nage ada satu Bro, anda, musuh tamu dah ukama kabua, boleh berkata temu, waktu nak majulah, wanita kaya ini, wanita kandawa, musuh mungkin dataikan, anda perlu wanita. Uthia Burupa Telinda wa kiama kironwe mubunge weshwa mbunge yake tiganisti Mpuru wa Bori na ikite wira na geta na mbere komba kwithira kiga kiama ki akiromba kari komba kwithira bageta na mbere kwa tambaru akuwa kiama kene gomba gethakirita mumiru kombone makenu Weko anakama keweto Jubilee kedo mbio Jubilee wekamba anawaipa mjalo ana ODM akenule ikeleko wete jaromone wete jaro harame wasala kirema wasala ruto wasala mwenege wasala Mpuru Nkiripoti na Meru TV kumatiane bechata msimuturia wa Thirinja na ikundi kimwe kuma ruterero mawa ni bairitaneretie kuthondeka itebia na baria batena umba nibo wita na maruyo kuma bari ociarwa mutongeria wa ikundi kibwa na Chris Mwere haiwite bo barithondeka itebia na njira ya kutumira maratasi ya makuru yarekete kutumirwa ya ngatheti mabox na kinyamutu ya chapati mwandikwetu anteto murithi waba no rithuranirite riboti ona maratasi wina joya tinangugi na ndije nangugi inene muno ukarikia kuja takairinde ne kerara kia county council kire inkoro bantu bombe ndene miwe baraba kumba kuona maratasi ibatwe ne miario ya gikundi kimwe kira gicumiritie rutene rwa maoa kwa disability kira gikuthithia ite na metha o amwe ni tobingi bibia maana bia bikuthondekwa gukurukira maratasi ja makuru maratasi itutumira maratasi na kato ya wane antu maratasi ya mutu to ya wambekare mamboxi to ya wane antu tuba tutetheria yo na inya sibitari tuta ko collectina general hospital na inya sibitari ingi na ran downtown bato ya makaratasi
Kikundi giki kira kiri ndene ya nyumba iria cijikene cia disability iria ciithwa ci ndene ya iriene ndene ya Maua Town ni baciumiritie na kuthondeka iti bia gutetheria ana baria batiumba guciitira bongwa na baria baremerwo gukuria na maguru kuma baria ana rira baciarirwe baturaga pamamitwe nyumba na ndi no bombe gwita na gutumira giti giki na bakethurwa bakiumba guciitira ngwira turuta etawa APT kana ngwe kubwithire kana giti kutumira maratasi makatoni twasinje makatoni yatuga gintu iki yake utethere mwana kumba mutethere mwana ro tumba ukarante kana kurungama kumau twamutumira gintu gitu twamujuke twaweta mwana eya twamwaniria gitine twarige umwanire tine twamuthirire giti kionde ngwisi yakio kumau itoka cia maratasi ya kiura tuthithie twambaire process ya kuungania mutumbere mutujuju pa jwankano tukakoroga alafu kethe box tukajukia theije tukalingana nengi twaciringanira kwinjira irio no taratibu bulo kuringanira mankaikangana gintu 2 cm changana gintu ya 2 cm tuthela tuije mbonde ketha ifam enough alafu kumau kwena mpawire ale ambaire twinyana yacho twan compress tukaoga mbirigi kempawe na de chia karantu ko kedwa ni jere ida tukambire kwethe kuwatana lakini yu kaka bonde kaugebwa kelera kujukia ntuguida tukakeba gakoma undi yara titi into bibi ne balikiti kuga ati ite bibi ni tebie na inya na biomba gutumika na njira enene o ira muntu aringenda kumetumira kinyakethira ta ijibo bali thondeka ite bibi bia twana turatu tiguciumba tunkake turatu tirito twena gutaukirwa ne irungo kana gutaukirwa ne inya ya mwili ya kuomba gwitana maguru na undi bedara nkibithe ite bibi itebi ke twathithie gititherwa kiri giti ou kitherwa kina giti kuringana na thine kanera kenio cia twana ria twitherwa twina scoliosis kana mugongo komboki giti ki kiumba kwa andu situation iu na kana gakarungama mugongo jwako ukethwa jo kurungama kairi bwega giti yagi kibukuona aja kithithitio ju kwina no kuona curved ka video kana keja ga kebo mugongo jura za kuno tuju kegi tugaiseti na kagwi kuringana na kagwi jombe kurunga mabwega na wategera ndeke thijo rutereru ikumirite muno na nkurukie ndeji kege tumi kwethwa kana kara gacoka ye maguru jo no mugongo nyeju kegi na rega twist you kegi ogacoke kairi no tikana ga gacoke pole pole ile patu therapy na kana kaukombe okarandi gurubwega na kitu tutili komendi kana kaleo for a very long time tuenda kambiri laughing na 5 minutes no tuikana gatarunga makairi owe yata kemenya iria ituthiitie mantu ja na ana bageta bongo na maguru bakeba kuma bakumba gwita wikundi ki urikija Chris Mwere arikitie kuga ati ikundi bibi bilithiti ite bingi nkuruki na bia bitetheretie antu baba ingi baria bakwithura bena ana ba muthemba juju na bakomba kurungama na bagacitira bongwa jana baria bangi disability ni inyingi muno kwina physical kwina mental kwina hito kuthithia pa cerebral palsy lakini ndona na ndeji akine akita aringithua ni antu baba ingi na many organizations reu ndathugania how can we natatomba gutetheria antu ba na reu twambiririe last year this project twambiririe last year after gusemana na muchungu umwe na twamwere saindi era twino tukwenda gutethia twana tu itwitite tukathima twana kengo about 10 of them tukababuithiria itebi na twana tu twina a lot of improvement mwanka thai itwitite na ara katherwa tukathima twana na tukabathithiria ite twitite kanuni tukabathima na mawa kithetu na within Maua Town project hii ni thirite buru no tethio bona na muno kiri anaba one bane anabara antu na mostly ni Maua bauga ne anabaturu bara bakaragitana baba tukaira
mwana ojo anto atura nyomba throughout maisha jawe agakethera na kumagarua ome na bakomba kinya kwaragia na twana tungi. Importance ingine ati teknolojia ni tethairia mwana kuthithia backbone yewe ikarungama na mwana agokira na ageta kwibo batumba kinya okaranthi, lakini with this technology itebi nitumite ana bakomba okaranthi guru na bakomba gwita musiari mbumite githetu ankuwa bundi bai baritete ngwembe ya muno mwana okona kinya support yete akere nya murungu abatharime no ntu bangu baritete na ndi gikundi giki kirombete thirikari o amwe na anene ba batongeretie Meru County nikenda bakomba gucumiria na kubatereria uria bomba kuona maratasi ja maingi ja kuthondeka itebibi nondu itebibi tetumagira mbao kana bitumira mishumari ibo tumaira mishumari ale tutumaira mishumari tutumaira skini Miskini ere kurubekaira ere kurubekaira niyo tukitanga ikane mishumari yetu leo niyo tutumaira kuwathania kinjoint na kuma uwe na turatasi tu tungi tutumairwa togwikira mitundu ya aka ya nchwere tukajukia tukamitumira tugekira konene mwanke kuwathania ka gintu very firm gintu challenge ira twine nene muno kuthitha these things gintu kia mbere ni kwaga maratasi boxes hii nontu ijio tutumba kulita ngugi no eri ko tutena carton jaiji plus ngatheti na waste other boxes ijio cha ethereta challenge yetu tutukethire gite bibinge lakini kwirema tukubiaga na twakara na ikyo nontu tukuria community owara mumemba ali uromba kwitha na box yewe kana aina newspapers na batikweja aturetera obisi ne wetu ithare rugori 12 hours every day from Monday to Saturday kwa uno baturetera maratasi jau na tukomba kutethia ntu murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe mawa ribotini tukira katanta kirinte to sieto hidrawe na kaita ona maratasi wina joya tinangugi na ndije na ngugi inene muno ukarikia kuja takairinde ne kerara kia county council kire inkuromba bantu bombe ndene miwe baraba kumba kuona maratasi ibatwe ne miario ya gikundi kimwe kira gicumiritie rutene rwa maoa kwa disability kira gikuthithia ite na metha o amwe ni tobingi bibia maana bia bikuthondekwa gukurukira maratasi ja makuru maratasi itutumera maratasi na kato ya wane antu maratasi ya mutu to ya wambekare mamboxi to ya wane antu tuba tutetheria yo na inya sibitari tuta ko collectina general hospital na inya sibitari ingi na ran downtown bato ya makaratasi kikundi kira kirindene ya nyomba ira cijekene cia disability ira ciro cindene iriene ndene ya Maua Town ni bacumiritie na kuthondeka itibia gutetheria ana barabati umba gucitira bongwa na barabara mero gukuria na maguru kuma bareana rira baciarirwe batura pamamite nyomba na ndino bombe gwita na gutumira gitigiki na bakethurwa bakiumba gucitira ngwira turuta etawa APT kana ngwe kubwithire kana gite kutumira maratasi makatoni twasinje makatoni yatuga gintu iki yake uthethere mwana kumba muthethere mwana ro tumba ukarante kana kurungama kumau twa mutumira gintu gitu twa muyoke twata mwana eya twa mwaniria gitine twarige mwanire tine twa muthirire gite kionde ngwisi yakyo kumau itoka cia maratasi ya kiura tuthithie twambaire process Ibwa sana mulithiri wa Meru TV katwete imwe kwa imwe mwanka county ine ya Embu icio mbunge kia mbere no thara kwitite na mbere kana ithurano bia by election bitite na mbere ntere katwatanire na mwandiki wetu wa Nteto Ntagera Waiguna unaitwa wewe. Haya. 1 2
Muraithiria kwa Meru TV watabura bombira kwethora ngekweresa itombira kwethora tokethi wandi kwa wandi na kagitania katomba kwethora tokiuma wandi ya Nthawa na Monkathaino turi wandi ya Momenje kura rwangi ruregani na thirikari kana opposition kana Karish no gombeta kwethora RMCA gontoko na kagitania katuri polling station ya Itera aga Momenje wandi na kuringana na boroko na muraithire kwa Meru TV ukaritha nyuma yakwa no kuona kagitani gaka kuri na ukaria na mantu mathite na mbere kwethora maikara bwega na Monkathaino Itera polling station antu bombire kwethora bakebumeria na ukaritha utikuona muntu akwethora kenyaranyara kumalisha kana kwethora ukirikithwa kwina ukaria bakugana na antu bombire kwethora bakeringa kura na thiri na bomba kwethora bakiumaruka ndeni ya gituo kia Itera kwa ukia atomete kwethora twitigaria gake ikumba kwethora tukimenya ugoro na ara ndeni ya Chicago Girls tumbe kwethora tukimenya no wewe ngwa komba kwethora agitongoria ndeni ya gichigo munge giki na no gwakomba kwethora akiwatira ruturo rwa urari MP kana urari mujumbe wa gontoko roko aratwikithirwe CS ni President William Ruto dirikana ke durano kana idurano bia direction biamba kwethora bikithinde goro yonde kura IBC yombere kwethora etua ndakoma kwethora ugitweka kithurano gikarthwa ntugo ya emunthe naga muje kwa Newton Karish itombete kwethora tokiona thiri na mantu mombete kwethora makithi bwega na tukomba kwethora tukiwatanira na bamwe bakari na bamwe baramombete kwethora bakiringa kura gontuguku baratomba kwethora tukithira batigere bantu aga batiromba kwethora bakiumaruka gituoneke na bomba kwethora bagituringira mbica yongwa burakombete kwethora gwikara ndeni ya Momenje wand na kinya mono aga ndeni ya polling station ino ya Itera gatombe kwethora tukiambiria na mutheo yombete kwethora kirugamaga mbe kwethora gitwira kumarukiri mantu methirite makaria ta na Monkathaino mantu mathite na mbere kwethora makaria ta mbere na marito na utwire guku Itera borokie kuringa kura thaigana na Monkira thaino nonto thaino karithirio kona gukaribu ega security sawa na utima mantu bomba kwethora makiumira tatwire guri karangarangia ta. Okay, thank you. Marito makwa mbitagwa Ngari wa Kambo turanagira gukwitira polling station either wa Momenje ward na twina gikeno na ngatho nyingi nundu wakorwa ni gwakorwa twina kithurano kina thayo na twakorwa tugikenera kithurano kira twakorwa tugika tondu twakorwa twina amani ya kwigana na kume ndio nginya ciaca ciambirie nginya muthenya uwo monte ni tukoretwo tugikora twina thayo guko tikoretwo kwina mbukaniro kana ugakorwa kwina mbara wa yonte ni tukoretwo tugikenera ciaca ciina thayo tondu kurai na aregani muno guku kurai na aregani airi mundu moita kwa Karish na uria megucindana nake mundu wa thirikari na andu onte turakorwo tugikorwa tugitwarana wega na twarikiria kuthurana njirere yagirikite taru mungiroria babuva yakwa kana guku kurai polling station ni tuona wega andu ni marikitie ukorwo marikitie kuthurana na engi makinuka kwao mici tondu mathurana maina thayo na gutina korwa kwina thina wa wonte andu mamwena wa Karish ni mathurana andu ma thirikari aria megusupportaga Ray wa Muthende namo ni mathurana na gwakorwa kwina thayo ya kwigana gutinagia mbukaniriro wa nari gwakorwa kwina thayo mwiganu ko ni turacokeria Ngai ngatho tondu turamenya thayo no tweterete maumirira maria meguka nigetha tukorwe tukimenya uria gutwika mumbunge wetu wa Mbeere North tondu turakorwa tugikenera tondu turamenya wega twagia munjumbe tugakorwa twina maendeleo megukorwa makithie na mbere na no gukorwa kwina thayo na tukuthie na mbere na kumaintain thayo watore wa gukorwa wiku tukithurana muthenya wa umonte kuri barabomba kwethora bakiuga muno aga kuri muche wa Karish rutere ruregani na thirikari kana barabo kuma kwethora ba support Karish ibarombete kwethora bagitura mbia kiri anto bagukunike na bomba kwethora bakireta ntiga na kwinyangia aidha kithurano ndeni ya muno ituo biabire ndeni ya Momenje ward onto bobo bombete kwethora boy karikata mukari. Okay, nima ni tokandire gukorwa tuki witness andu meguka makigeri tegera Meru TV kiri ari Mbeere North aidha mukari gwa Mbeere North na tiromba kwethorwa kiri bumiria kuringa kura wito waku kana mbeto yaku ni riko kiri mukari urari ara muche na tiromba kwethorwa kiringa kura mwito wakwa ni kuri ara monte matayumiritie guka gukorwa makifora kura kama makithurana ithaa riri ningi mathaitha bandu mathati matithirite tondu gituo gikavingo wa thaa 11 kuthii na kuguo ningi voya aria mayuko within mayumirie tafadhali nigetha mathurane makorwe magikorwo mena haki yao ya uthurani tondu mundu athurana munjumbe uria akagia agakorwo nike wa ithurire kuguo ningi thaithana tu aria mena kumisi mayumirie mauke mathurane tondu mathaa marwakuo gituo gitarikire avingwa na nigetha tukande kugia na munjumbe uria tugukorwa tugikenerera.
thaino wegota aitha we muringi kura kuri uragomba kwithwa ukiringira kura na urotomba kwithwa ukiuga no to kura isiri yaku aitha uragomba kwithwa ukiringira kura akaya gucindwa aitha bukaya gwetigiria mpumi. Okay, nie mwena wakwa nina ngoro yakwa ina thayo na ina gikeno ni mundu uria kungusapotaga nindikiria kumuthura lakini nginacoka nginamenya atiriri giki ni gicindano na andu aria maracindana gutikorwo no nginya gukorwo kwina uria ugucindwa na uria ugukorwo nike mucindani ko ni retikia na ni ravoya uria nathura korwo nike ugucinda na ngia na gakorwo tia cinda ngakorwo ngetikira matokeo utho ni retikio ucio nathura tondu niki uria ni gwite ngoro yakwa ina kira niki na kandite ukorwo ngimomborize andu wengi nigetha makorwo makimuthura ni retikia niki ugucinda utho wana gakorwo ingi no acindwe ngetikira na ni retikia tia acindwa. Tombe kwethora tukigwatanira na mwiretu kana mwita mwiretu thank you gatombe kwethora tukigwatanira na utere rungi mureithere kwa Meru TV nikenda tombe kwethora tukigwata mbica yongwa bura kombete kwethora gwikari na tukimenya aitha rwangirwo karia guku gwa kariata na monke munde kuri antu nabo bara barombete kwethora bakinya bantwaga aitha kuri antu bara bena mesie bara bakura akuru na ekuru bara bakura na kuna wale wazee ambao wamezeka na kuna aidha wale ambao wako na ulemavu. Aidha mmewashughulikia namna gani kuona kwamba wamekuja hapa wakapiga kura? Okay, kila mtu mwenye ako karibu ako na shida kama hiyo tuliweza kumshughulikia. Tuliweza kumshughulikia aweze mwenye ako karibu na yeye aweze kuja karibu na yeye ndo aweze kujua mizi zake venye atafika hapa na wameweza kuchaguana. Haida huu uchaguzi ambao umekuwa nao kwa siku ya leo na umeona ni uchaguzi ambao uko na imani ama ni uchaguzi ambao umefanywa kwa amani bila vurugu yoyote na haida si vipi kama mkaji hapa Mbeere North? Mimi nasikia vizuri kabisa kwa sababu mwenye nimechagua nimependa na ninajua yeye ndiye amefanya kazi na atafanya kazi na atabaki kutufanyia kazi vile inafaa. Utaki kuja kuchaguana. Ile tu yenye inaweza saidia ni wakati unapojitokeza, unapoenda kusema utaki kwa kupiga kura. Kwa wale wenye wamechaguana, wakubali matokeo yote yenye itatokea, wakubali matokeo. Jumali popote kuna mshindi lazima kukue kuna wakushindwa. So sisi hatuna shaka, tunakubali venye itakuwa juu kulingana vile imekuwa na security tumependa juu kuna very free and fair hapa kwa hii polling station ya Itira tuko sawa kabisa. Naam, asante. Tungezungumza na yule ningeomba tuzungumze na yule safi lakini kidogo tu nikuulize swali moja. Haida, kama we mkaji wa Mbeere unatarajia mabadiliko gani ama unatarajia ifanyike nini? Kwa hivyo mtu akienda hapo aende afanye juu hatuko mbali na 2027. Hamnam, asante sana karibu kama na muraithiria wa Meru TV okomba kwethera okegwa pura mantu mabeta kwethera maikara aga deni ya gituo gya Itira aga deni ya primary ya Itira na aga ni muminji wand ara Newton Karish Makende Democratic Party kana DP ombete kwethera akiuma maingi mombete kwethera magikarika itombete kwethera tokiaria na
atongoria mwanya mwanya itumbite kwithira tukiaria na Muturi JB, itumbite kwithira tukiaria na CS Roko, na kinya leo wa Muthende uragwegwengwa pakomba kwithira becindana na Karici, na kinya akiaria leo wa Muthende no mbite kwithira akirikithia ukethira kwina kana na mbite kwithira akiromba kari gicigo munge giki kia mbere North kwithira baina thiri na kwithira kibaromba kwithira bakiga thiri inya matokeo kana rira mpumi ikomba kwithira ikirekerwa itumbite kwithira inya tukere na Njagwagua ura wari mujumbe wa tene wa gicigo munge giki kinya gwamba kwithira akiuria akari bambere North kwithira baina thiri agandenia gicigo munge giki inya ria mpumi ikomba kwithira ikirekerwa kogu kira gitigere muraithire gwa Meru TV ikomba kwithira tukimenya no ukethira airotowa ririkana agandenia gicigo munge giki twina jumbe baraba kurura giti giki kia by election ajumbe kenda inde Simba igetigara cieri katika Newton Karici na Muthende tukoma kwithira tukumenyithia gukinya mathani matha ithatu cio tugo kana gukinya mathani ria kuri cikoma kwithira ikirigia kuringwa na gukinya ro ukethira ukimenya no Simba igate ka thirikari UDA kana igate KDP Democratic Party ya Newton Karici inde ithiro kibonera makarika monthe kana kira gintu kura imo kwa imwe tukoma kwithira tukinenkeria ni aga kwa Meru TV ndi aga mumenje want na ndi chukuru ya itira aga polling station lietoa indagara waigona Wandagara bunu boko tita na mbere kiri ward ya Muthinje siombunge kia mbere no darai durano bia binini bia by election bietita na mbere ntere hitra wena kaita kakea bitawa tirimbabu